Boemedi ba moqosuwa bo kopile nako ya ho buisana le botshotshisi ka mora hore Mackenzi Ratselane a fetole leqwetha. O ne a lebelletse ho ipolela a le molato diqosong tseo a tobaneng le tsona, empa ho bonahala seo se ka fetoha. Botshotshisi ha bo a kgotsofatswa ke qeto ya ho kgutlisetswa nyewe morao, empa NPA e tiisa hore e na le matla. Le ka o tseba hore tshwantse ba fuwe monyetla hore ba buisane ka ntho tse ba batlang ho buisana ka tsona. Re tla tseba ka di 19 hore ho tlo etsahala eng. Re utlwisisa maikutlo a molato a complainant family ya hae le setjhaba ka kakaretso, hobane ho nona le tshepo ya hore nyewe ena e ka fela ka pele ka moo kgonahalang. Maikutlo ebile a fapaneng ka qeto ya ho kgutlisetsa nyewe morao, empa mekgatlo e ntse e ipiletsa hore toka e phethahatswe dinyeweng tsa tlhekefetso ya bong Afrika Borwa. Ba ikanne ho tswela pele ka ntwa kgahlano le sewa sena. Re tlile mona re tseba re le mokgatlo wa EFF hore case ena e tlo postpone because ya re tatele hore a hlolwe today. The next thing be re fumana hore yona sethunya se ana se sebedisa o bulaile batho ba bangata ka sona. Re tla be re batla go khutlela hape mona. Re fitile o seng ha isa le ke dula ka ntle re eme ha ba re fa dintlha ba hlaile fela ba se ba e postpone hore na ho etsahalang ha re nna dintho tse hlakile rona ho etsahalang ka hare. Dimakatso Ratselane mmoho le ba lelapa le bona ba bile teng kgotla. Magala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.